hrvatska zastava. Pravi Duboj, pravi Dortmund! Gospodine direktore, tim postrajem u vašu čast. Na položaju žandarmerije Čar, stari i redovno, raportira kapetan Vojkan Vikić. Pripadnici žandarmerije, zdravo! Zdravo! Direktore, nalazite se na položaju žandarmerije Čar. Položaj se nalazi između sela Čar i sela Vukovac. Okružen je naseljenim isključivo albanskim stanovništvom. Bezbednosna situacija je stabilna. Rad žandarmerije na terenu je svakodnevan, 24 sata. Suzbijanje kriminalnih grupa, terorističkih grupa, ubacivanje šverca municije, oružja, šverca ljudi, znači kompletno rad u zoni je potrebno. Da, polovinom ovog brda pruža se od sela Čar Jedan, a možete da pucate.